Mare, anyang ubraam ditoy si Kapasita. Mare, agbatitan. Ay haan, awan iti gayem ko nga kasking ka. Tila at dati imbagbagam kinyak. Hangka nga mapakawan si Kapasita. Mare, nakasensitive ka launay. Han nga kasya itiket ko sa unjay na ibagak kinyam. Ay hanak ka nga si Kapasita. Wag ako. Kitam la dagiti ag BFF aya. Agap apada. Sigin mare, kini ag Paskwan, madi nga agap apat ano kwa. Ay ure ag Paskwa, mas kayat kulatan nga awan itigayem ko. Siguro ichis-chismis nak aya. Ichis-chismis nak dagiti kakadwa tayo simbaan. Siguro na awanak na ke syak iti topic yu aya. Ni mare, tila dati mapampanunot na. Anya kumangay nga gapo nga pagchismisan da ka. Siyempre, umapal kay kinyak. Mare, awan iti nakakaapal iti biyag mo. Anak ko matiga po nga umapalak kinyam ngay. Oh, kitam data sa umare. Data pay lang hangka nga mapakawan niya talaga. Mare, agpaiso lang iti ibagbaga. Anya ko mga iti gapo nga umapala gaming kinyam ke mas mayaman ako sa'yo. Kitam ta kinalastog mo. Talaga nga hangka nga mapakawan pasita. Mare, kasla kalaubing. Uray niya bagpagam. Anya mo tikit kitam ditasi ka. Chismosa. Amoyo, apa yung adwa, iramraman da. Anya gamin itikwaam nga agdengdengag kuma. No diyo kayat nga pagkichismisan da kayo, agarasaas kay nga agkapa. Talaga nga awang paindag iti karoba. Sika mo pasita, gawid kanta hanggang nga mapakawan. Agyaman ka pa'y ata, agpakumbaba na kinyam. Asino ka kumangay mga tao ngay? Hoy, pasita. Sika, asino ka kumangay mat? Kunamla no, hangka nga naggapo iti lubnak. Pwe, kauray magsika ka naggapo ka lang matirigat, diba? Tata nga nakaangat-angat ka labasit ka, kunamlang no, asino ka nga bimanangan. Hangka nga permi nga naba ng mare, nakalalastog kan. At least siya, hanak ka naggapo iti lubnak kaslaking nyam. Hangka nga pada nga kung sino-sino nga lalaki tinas asawa na. Iso nga hangka man niya aging dadalos ta ure niya nga suot mo, ure niya ti alahas nga ikabil mo itabagbagim. Agali nga sa ulat ta dagiti bangsit iti naggapwa. Sika kumangay nga rod, nadalos ka? Agrin norwardan ti bangsit na dagiti ag best friend. Naman, nadalusak a talaga. No di ka mga piniko nila kay mo idi ka di na ka mga inasawa ka. Paiso data pasita, paiso. Awan pruweba mga pinikot ko nila kay ko ay ayaton nak nila kay ko. Talaga ba? Halata mare nga ay ayatan na kanila kay mo. Nabayag nga panawon nga madi na kang inaw-awidan. Nabayag nga talaga nga hanga nagaw-awit isuna ta isapsapulan na kam iti pagbiyaga mi. Tapno may ted na iti kayat mikin kasapulan mi. Ti ibagam, makasarwa nga makakita ta pa nagrurupam lalalo pa'y kidin adata ugaling. Taka man lang. Ta-animal nga babae. Oy sika, nalpasin iti palabas. Inka ni chismis dagiti nang nangag mo dagita padpadam nga karkaruba nga nagatol iti dildila na. Hangka nga pada Belen iso nga hanak man nga ipadpada nga kaslaking nyam. Talaga nga maditagpada. Ikumparam kay iti bagbagi mong kinya kong gaga. Ay apo aya, kitam na ni pasita aya. Uray ag best friend kayo ke napansin na iti kabibiyag mo. Pati dagiti nakalalas nga ugalyem. Anyway, agpada kayo magkiti ugali Uray agkukuyog kayo aming nga chismosa. Bah! Ay apo ni Belen, piman mo. Agpaiso nga, madi nga naragsak kinila kay nga ex-boyfriend ko iti. Agpaiso talaga da pamagmagang nasa akin pa rin ang huling halakhak.